Amend siasa mapek medo tuere elaro kom mar od bura mabere North e kaunti ma Embu e yiero madundo kama jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kod jalup jatend piny Kenya masani Kithure Kindiki pimore teko kod mbii mar siasa e Mount Kenya. Mana kaka jafwambo mar Walter Nyambaga leronwa, jotelo ariyogo ne ochoro seto ombulu e dhot ka dhot ne jochung' mag chembegi kaka UDA kod DCP. Kaodong dala boroto jodak mambere North riedo debe mar luto ombulu e yiero madundo. Amen mar siasa ochuo chieng' e kind jatend DCP Rigathi Gachagua mane en jalup jatend piny machon to kod jalup jatend piny Gire Kithure Kindiki e kama pimruok teko kod mbii mar siasa sani ni e ng'iende ni ng'ano manyalo folo motegno Mount Kenya. Si mimi nilitangazia nyinyi tumefungua hoteli ya Kasongo na Soprano na Ruko na Karinda na Mudhende. Sasa pesa ya Kasongo watu wamekula, Kasongo amenyolewa. Kasongo anyolewa zinyolewe. Lazima tukemee hii siasa iende. Kwa sababu ukipewa nafasi ya uongozi, uwezi lazimisha ati mimi ndio kiongozi wenu. Nani alikuchagua? Nani alikuambia wewe ndio kiongozi wetu? Ewang' Onyango, jotelo ariyogo ochwalo chenro mar seto ombulu ya mide kagigoyo tikle dhot ka dhot. Kindiki olore kare jot makamumu e kod Karambari ka uso mise mag jachung' mar UDA Leonard Wamudhende. Mimi nataka kusema namna hii, wewe Rigiji, wacha kudanganya watu ya Kenya. Ati unawadanganya. Jana asubuhi uliamuka ukaenda kwa shosho ama grandmother wa Roko. Hiyo ni upusi. Na wengine wale wanatukanana, hatujawahi kuwaona. Siku ile walikuwa kwa viti kubwa kubwa, hawakutembea hapa mbele North. Ile siku walikuwa na kirauni, hatukuwaona hapa. Hakuna barabara hata moja walituletea. Yukinyeno, bende Gachagua onyonore dhot ka dhot e alwora ma Mthwawa kod Rianduni koseto ombulu ne Newton Karis mar DCP. Mimi sijaona hii area ya Mount Kenya siasa ya vita na mawe na kuchoma mali ya watu. Nimeiona safari hii. Tuangushe hii mtu ya UDA, tuchague Karis. Alafu ile kazi ya maana zaidi, Kasongo mwenyewe tuangushe, tuweke Rigiji. Mutaniweka? Unajua hii Kasongo nikishindana na yeye nitamkimbisha kama baisikeli ya kuibiwa. Sasa wewe ndio nani? Haujafanya kitu chochote. Haujajenga classroom, haujajenga choo, haujajenga barabara, haujatuwekea maji, haujajenga kanisa. Saa hii unakuja unatuambia ati wewe kiongozi wa nani? Pepe ingekuwa bila Rigathi tungepigia Kasongo kweli? Jalup jatend piny bende obagoromo kod jodongo kendo bilo mbaka kodgi kosingo ber mar siro piny owacho mar Kenya Kwanza ne dongruok. Kindiki okone Gachagua nyaka koro tang' kod weche manyalo kelo tulo chieng' tarik 27. Kata kamano, Gachagua bende onyonre ni ngang' sirikand Kenya Kwanza nyaka ne mana mudho e yiero madundo no. Huo mpango mko nao wa kuleta maaskari 5 kwa kila kituo cha kupigia kura, atu wamevaa maguo ya raia na watahadharisha. Kama wewe si mtu ya hapa mbele North, utaona cha mtakuni. Is home. Even the road, it is not tarmacked. Hata ina maram. Ende bunge, nitetee maendeleo, nisimame na viongozi wengine wanapenda amani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowache mag siasa ni apis Attorney General pacho kae ndio chakayanga apise mabiro konyo e chiwo ratiro mag chike ne jogo maonge kod nyalo. Apise ma kama